Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat Pynbna. Ka Hill State People's Democratic Party Hspdp ha ka arpenyo terik mentau penai naiwing kala Pynbna pajba ya ka Thup Kyrteng Nyngkong Jong ki Kyrtong ki bani aireng syaki election MDC Jong ka ying darbar thawan Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka ban selong house nam ar hajar khat kendai u president ka seng ba KP pangyang haba keren ba ka Batisi TV ulai thu ba kin reungut ki Kyrteng ba ka state election committee kala menjur kilong uba KP pangyang na rambrai jerngam constituency uba nolip star lingdo na mau korwat constituency kakong badariti lingdo nonglat na mau shendrot constituency uba martil mukhem na mau kenro constituency uba kester wajri na mau plang dengye constituency baruba one step dingdo na sora constituency hagajuk opor ni nongelam ke Hspdp ula pentem ba hau penai nok pra ke parti kan sepen benalut ya baro ki Kyrteng jong ki Kyrtong ki bani aireng hakini ke election MDC Hspdp ya ka first list jong ki candidate MDC Secretary Council la Pynbna menin janu yang bagi state election committee the first list kita don tang rengut ki candidate bangila pelak Pynbna kaslang hina jangal ramrai ba pangyang mau sulut ikong bada lingdo nonglai mau perwat ba nolip star lingdo angka kemau kondrawi ba martel mungkin nang tina sora di ba one step lingdo nang ta ngidon ru nang ne po kemau tang dingye ye ba kestar wajri gila penalty bala kumnu hak tio ba arjong Disember but hari ini ketupat kan masuk finalis kita membuat ba kalau list ka ba kedua te kat bahap dari Januari ni janku Disember ni tahi jia yang mau keluar kamdai ke jing lu tiket mo kadai hi ke jing ya ndai jongki ngadu ke baslang jongka susi hang tai ngadu ba iwan join mele hot ni la sungu plat ibaman nale ngadon ke sungu ke pakar pangru tendrai ke ke bangi khamsim hang tai kalong ngidon ki emele ngidon kinong kitkam ki ba khmat jong parti nang tu tela I hagi start jongki hagi tembek jongki tang bangala ong shahi bangai ba kata ke tembek pamaki hangta ram don kan mo ke ya susi ini ke jinga paj ini ke jinga prasha hagi ba kan ke jepla yang ki candidate na kata ke election I kong tilinya kuma pau hikot kubor ikon hapleng ke jing perkhat ke ba arjumut lesi tenroi halu menta kam impat ya ka clear indication la inile na way ni inne hikum bakane ndai ki babu ni ki rangba ki longmi chok party nang tay na po ko si hi ong scam hi ba ide banne hala party to ka song sa ka final call ko jong ki decision ko jong kira saba imun ya kuno na PDF kum ko jing ka ta hi issues ko wer na ko kubor ba idon gi tu banne nang ta tenroi impat rai pat de haru mata te ngirung aladi ibin perkhat ngihingi kerpan iba inebe hak position ka parti mari de iwe ni ki longmi ka parti ru kala perkhat kum ke jingyau burom ka pang ni kuma pitip na du job ka parti jungi kum ke chairperson di JDI mar ifit ben longmi bandon hari dorbar kum kan pinga dorbar kum deputy CM tingim don ERM ka ba persai ka ba susi I hurai ngiru idon ka confident ba ngai ba indon ka confident bane ka party ru kan yai borom kan yai kenti wi in job ya agri ka party we day but iba samlin ni dang upor ka to kan por ba kilong ready ban penmi kan riet tang ba I kham kwa kan liet ba kin ya song perkhasani sisu namar balai ba nim da kwa than ban kerki ek soyong in kham ko ala da kiwe ki party kin kham ya te sakma ro kamle rei ka organization ka party ni long blak lo ba ni madam te rei don khndiat ya ke chingnang kan phan shu hapo ba ni se declare ka second list